dan vanđelin. Moje ime je Sintija Sošit. Pročitat ću vam štoriju gospođe Cvetane Miletić, ka se zove Martinov govor po hrvatski. Martin je spred vrati imel najlepšu smokvu, široka i rastegnjena v boke, na sve strani. Kiti su je hodile nekako razom zemljun, pa se kod dečina od rana jutra po njimi vesili i jahali. I po lete i po zime kombrčili se, pa su naše ruki su koru skitak zlihale. Smokva je svakega leta dobro urodila, a Martin je bil jako kontenat, ča po njoj plazimo. A štako smo mu čuvali smokve belice, da ih tike ne pojedu. Sako za polne Martin je pobirao svoj smokvi. Zrepitjenih otkidao, jednu do druge na smokvina pera slagalo. Pokrili s čiste mi peri zgora, druge štivale. Sve dokle košara ni bila puna. Drugo jutro ih je nesel v reku prodat. Kako je na place ljudi iz vseh kraji i svaki govori po svoju, Martin je jedanput pogovarao s nekim Dalmatincom i mučil se govori po hrvatski, samo da se boje razumeju. Va tem pogovore, kako su i kako ne, prišle su na red štori o ženitbi. Dalmatinac se žalel kako se priženil, pak mu ta stina još vavek komandira i ne bore bit svoj na svojem. Martin ga razumel i otel mu je dat do znanja da ni on ni kontenat, magar je ženu pripejal na svoj ob. Pa ga onako prijateljski potapše po ramene i reče: ja, gospodine, ja razumem. Ter kad sam se ja sudaval i ženu zeo z drugega sela, misle se na te bit boje. A ona i sad za svaku pršku teče doma hocu. Martine, prekinul ga je obajva govore, nisi se ti udaval, udava se žensko, ti si se ženija. Martin sled pomuči pa reče: aj, dragi ti, ja sam se udal, a ti oženil. Vanka je prišal isti drek.